Ibihe byiza nshuti muteze amatwi ibiganiro bya amashyi yose, uyu ni umwanya tugiye kubagezaho inkuru itari nziza kuri izi ji cyangwa aya maji ya Salama n'ibigendanye n'ibyo Salama ikora. Ngira ngo mwabibonye ntago bimaze amasaha manini bigiye hanze yuko izi ji za Salama zitujuje ubuziranenge, yaba aho zikorerwa, yaba ibyo bazikoramo ndetse n'aho bazikorera. Ibi ngibi tubigarutseho nyuma y'uko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzacyaha RIB cyakoze igenzura kuri kino kigo gishinzwe gutegura aya maji ya Salama, kikaza gusanga baba bafitemo ibintu byinshi bitemewe. Mu nkundire rero mbagezeho uko ibi bintu byose RIB yabitangaje n'uko yabivuze n'icyatumye ibi byose babikora. Njye mugiye kubana ndi MP Official, wibuke gukanda subscribe kugira ngo uzajye ubasha kubona ibindi biganiro, kandi iki kiganiro niwumva hari abandi bantu kireba ukibasharinge kugira ngo nabo babashe kubona iki kiganiro. Muri make dutangira, reka dutangire mbabwira icyo umuyobozi wa RIB, umuyobozi ushinzwe ubuvugizi wa RIB icyo yatangaje, Dr Murangira Thierry yavuze yuko byihutirwa izi ji za Salama zigomba guhita zikurwa ku isoko, batitaye ngo ku baziranguye, ku ngano ufite yazo, batitaye kuko bimeze. Bavuze ko izi ji zigomba guhita zikurwa ku isoko kuko ngo ntizujuje ubuziranenge habe namba. Ibi yabigarutseho nyuma yo kugaragaza cyangwa kwerekana ibyo izi zikorwamo, akaza kuvuga ko ari umwanda gusa. Ikindi kandi ntiyigeze avuga ko abaziranguye bagomba kuzigumana, ahubwo icyo yatangaje ni uko izi ji zigomba gukurwa ku isoko. Ikindi kandi yagaragaje ibindi bintu bitari byiza aho uru ruganda rwa Salama rukorera, ibindi bintu biba bihari bitari byiza. Yagaragaje agapfunyika bapfunyikamo urumogi, ariko bakaba bakita irindi zina, bakaba bakita Subaru. Muri make Subaru ni agapfunyika gatoya cyane katangana n'agakoroboyi, kaba gapfunyitse mu kantu k'akamvirope, karangura amafaranga 5,000. Ukaranguye aragenda nawe akipasurira bitewe n'uko ashaka agacuruza cyangwa kungukamo, akarangura 5,000, kaba karimo urumogi mo imbere, ariko nyine ukarebye kari package ntago wamenya ibyo ari byo. Ikindi kandi ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha cyerekanye ibindi binyobwa bihakorerwa bitujuje ubuziranenge, nk'ikinyobwa cy'icyuma cyanditseho amagambo utamenya ukuntu, nacyo kitujuje ubuziranenge. Ikindi kandi berekanye ibi dukunda kwita ibihuru babipfunyitse mu bipipiri, nabyo biba bitemewe. Ibi byose umuvugizi yagendaga abyerekana nyuma ya operasiyo bakoze kuri uru ruganda, bakaza gusanga nta kintu na kimwe cyujuje ubuziranenge uru ruganda rukora. Ikindi kandi berekanye ibindi bintu bakoramo inzoga bitemewe by'umwanda, aho basanze amavide amwe n'amwe mu yo bapfunyikamo aba atogeje. Ikigo rero cy'igihugu cy'ubugenzacyaha RIB cyataye muri yombi ba nyir'uruganda rwa Salama n'abakoraga ibi bintu byose, bazi ko bari gukora ibintu bitemewe bitujuje ubuziranenge. Ikindi twababwira ni uko impuruza yatanzwe ku bantu bari bararanguye izi ji za Salama, bari kumenyeshwa ko bagomba kuzikura ku isoko byikubagahu, batitaye ku ngano y'izo baranguye. Mu nkundire rero dusoreza aha ngaha aya makuru turi kubagezaho. Mu nkundire dusoreza aha ngaha mwibutsa gukanda subscribe wowe wari uri kureba kino kiganiro. Ikindi kandi wibuke gusharinga ino video n'abandi bantu bose bashobora kuba bakoreshaga ibi binyobwa, nabo babashe kubona iyi video kugira ngo bitazabatungura. Njye rero wabagezagaho iyi nkuru nitwa MP Official, iyi no umuyoboro mugari wanyu amashyi yose. Reka tuze guhura mu bindi biganiro tubabwira umwanzuro wafashwe kuri ibi binyobwa bya ji za Salama. Ciao ciao.